Ngiyaphinda ngiyanibingelela maNazaretha amahle enkosini. Namhlanje silapha kabuya kwezayo. Silethe inkonzo. Sithela abahlobo bethu abanele lapha. Usuku labo lokubakhumbula. Ukuthi mabemenyezwa bavuke. Bayibone indlela ezulwini. Siyazidinga
Nkosi zingibusise. Silapha kwaphelezayo. Ihlobo ngizethe yilele lapha. Sibalethele inkonzo esibelethela yona kanye ngonyaka minyaka yonke. Ukuzobakhumbula. Sizobanika nethemba ukuthi ngelinye ilanga ngoba kude kwaShembe ngelinye ilanga bayozuza umbuso kaNkulunkulu. Sizonxusa kubaba mkhulu khulilanga kunyaka izulu babathi ngalo bathi ukubani babathethelele zonke izono ababenazo abahlambulule bagcine labo bewubonile umbuso wezulu. Bese ebangenisa ubaba mkhulu ezulwini lakhe ngoba uye uphethe ikhizi izulu. Ngiyacela ke uthi nazi ukuthi izulu liyasetshenzelwa. Niphathe kahle nisihamba la emhlabeni. Cela ke baba mkhulu uthi ake ngasikhiphe endleleni yakhe noma sizoni. Kodwa akasikhalime kancane kancane kuze kulunge. Ngoba sikhona phambi kwenu. Siyazama ukulungisa noma ngalungiseki kodwa siyazama ukulungisa. Khona umuntu. Ngathi ngafundile. Ngicela ke ukuthi thina sisaphila lapha emhlabeni. Abasenze oShembe sihambe endleleni yabo singazenzeli izithi indlela. Uze mhlawumbe ethathe umphefumulo wabo. Singene sithokozile emzini oyingcwele ukhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Singabe nokungabaza ukuthi njengoba sikholwa siwe yaphi mhla uNkulunkulu esiphuca lo mphefumulo wakhe. Sikholelwe ukuya ezulwini. Singadlali ngokholo. Ukholwa kulula. Umuntu wakho ukholwa ukuthi kube nzima. Ukuthi ayiyeke imithetho kaShembe. uShembe wafika yedwa la wayakhe imithetho yaphelela. Bese umuntu eba nemithetho yakhe. Nabantu bemhlangano yasebumnyameni. Amaqoqwana ahlangana ngobusuku. Ishayiso mina ngazi lihlangana ku23 hayi ngobusuku. 23 ngoba sebusuku. Lo mhlangano wasebumnyameni iwona lozonilahlekisela egcineni. Yenzeka ukuthi kusuphakathi. Phakathi ezulwini ubuye ubuze usuphakathi nguphi la ngikhona. La sikhona kusezulwini. Amen. Masi lapha kwanisenza intando kaShembe. Ungabi khona ezethu izinto esizenzayo. Mawubona uyahluleka. Goqa isicephu sakho. Hamba ekhaya. Uyodla lezi zinto wayishiya wathi abashiya babephuza kanti usaphuza. Umuntu omkhulu omdala uyenzeka ukuthi adawe isono. Hayi utshwala isono. Esezenza usiyazi. Kanti akekho onokwazi nokuqonda la uShembe kuphela waziyo. Wayengeke baba mkhulu akhe into enje. Ihamba ezweni liseyihlane. Ihlangana namabhubesi ahlale phansi amabhubesi anganyakazi. Adlule ehlangana neziko wazi wafika la ethiwe khona.
bese uthi wena kwanto yaziyo la amshona lento ngeke iphele iqeda umuntu Thiwa umuntu akahlakaniphi akabi isiphuphu kodwa angahlanipheli leli bandla abadukile ngiyafisa ukuthi babuye bangene endleleni ngoba sidalwe kona ukuthi sihlele siduka njalo kodwa akona ukuduka ngamabomu ufuna ukusho ukuthi ngifuna ukubona bazothini hayi siyithulela thina boshe sikiyeke ubhayizi kwaphela sibone ubhayizana thina siyayazi into esiza la dwale lihle dwala lamanazareth sizolungisa nina ukuze ngelinye ilanga masiza la kabhe yabezayo nivuke nijabule nijabulele ukuthi la ningena sono hayi nivuke nicela ukuthi manje nihlanjululwe yithi uzophuma nje kanze kwahlambulula ingilosi zasebuhlini amashasha ngena ingane engenasi sono ngiyacela ke eManazaretha abaphumile endlini babuye isikhathi sisekhona mangabe ungaboni kahle awungatshela ukuthi uhambe uphumule ekhaya ungabi nowakho umthetho ubaba omkhulu wayishaya wayiqeda imithetho khulilanga wayishaya wayiqeda imithetho khulinyanga izulu ehamba ke phezulu kwaleyo mthetho nobaba uhamba phezulu kwaleyo mthetho nesitabelo kuseyilesi sasibhalwe ubaba umkhulilanga manje ningayifaki into manje madoda nike nisuke emandleni nize la ekhaya ngoba phela sekupheleni la sekugcineni hamba ubhayiza uhamba inyanga uhamba nayo yonke lento abanye bayahamba inyanga abana nje mase ngithi niphamisene namadoda mjiba neMnazaretha le babona intambo elokuvu lezi sitakade umuntu uzoyedwa hayi madoda yayi ngqefile hayi kwani baselina ugqirha la namazabusi yabo izomancabanca irayisi uzobe safike lo muntu wakudephuni fika omunye akudephuni ugcina ungasakwazi ukuyifihla lento ani nabona umqala mncane kangakanani maye bajwayele ukucaba khona lemqaleni la kuzothi bawuqhamuke sonto sikubona awapheleke amanga esontweni bese kulunga nonembeza asibe nonembeza singayenzi into uphoqwa inhliziyo akube khona unembeza eceni kwenhliziyo ozokhuza babetha abafundisa bekhona isikhathi esidule sibanibani awufuni ukuphatheka sibanibani nani vumani ukuphatheka bo Nkosi buseseni kuzwini amen sizovala inkonzo yethu lapha kaBhebezayo isihlabelelo sekhulu 24
Ngizocela umfundisi umshumayeli umdlalo osebakhona lapha ekhaya. Sihola lesihlabeleni inkosi ngibusise. Amen.